bavim se tema koji dotiču suočavanje s prošlošću, tema koji se tiču žrtava, ali i zločinaca, tema koji se tiču heroja rata, ali i ratnih zločina, tema koji se tiču zločina i genocida. Bilo je naravno reakcija svakojakih. Kad govorimo o negativnim reakcijama, bilo je prijetnji smrću upućeni preko društvenih mreža, eksplicitni prijetnji smrću gdje vam ljudi pojedini na ulici kažu ono što misle ili što ne misle, pa do situacije da vas ne puštaju u pojedine ugostiteljske objekte, situacija da vam uništavaju imovinu, da vam prijeti u tolikoj mjeri da vam policija u jednom trenutku kaže treba da napustite grad. I nekako sve to kad se uzme u obzir ne možete znati šta vam je najgore, šta vam je najbolje u prijetnjama, svaka prijetnja je loša prijetnja, ali negdje ono što su najgore stvari, to su stvari gdje prijete vašoj porodici i gdje na neki način vas dovode u ucjenjivački položaj, gdje vi to što radite, znači direktno ste odgovorni za život svoje porodice, što je užasno naravno na više nivoa, ali pokazuje svijest ili samosvijest tih ljudi koji prijete, tako da zaista je šarolika stvar i šarolike su te prijetnje, ali kažem, prijetnje koje se tiču porodice su možda najgore koje se mogu desiti. Pa eksplicitno, hronološki, ja sam negdje od 2015. do 2017. godine prijavio jedno 15 slučajeva, eksplicitno mislim da je najmanje 5 slučajeva otišlo ka tužilaštvu, a u tom periodu je bilo 50-ak eksplicitnih prijetnja s prijetnji smrću, gdje prosto čovjek više fizički ne može ni da stigne da sve prijavi. Radi se o tome da je 5 prijetnji otišlo u tužilaštvu i radi se o tome da ni jedna od tih 5, najmanje 5 prijetnji nije obznanjena u ovom ili onom obliku sudskom, znači nije imao sudski epilog, dakle kao da se nije ni desilo. Dakle, u nekom pravnom smislu možda sam ja tu veći problem od tih ljudi koji su prijetili, jer se zaista nema rješenja toga ili ne treba da postoji, ja to već ne znam, prejudicirao bi. Ali činjenica jeste da se to ne rješava i negdje, tačnije negdje konkretno u aprilu 2017. godine ja sam izašao u javnost i rekao sam da više neću da prijavljujem te slučajeve, a konkretan povod za to je bio osoba koja mi je prijetila i gdje se išlo ka sudskom epilogu, tačnije ja sam mislio da se išlo ka sudskom epilogu zato što na tužilaštvu je bio slučaj, postoji ime i prezime, osim ne da postoji, nego postoji osoba koja to radi, koja sve to vrijeme nije prekinula da mi prijeti, koja mi je nakon godinu dana od podnošenja, od ulaska tog procesa na tužilaštvo, javila mi se i rekla, eto vidiš da mi ništa ne mogu i vidiš da sam ja u pravu, jer sam odgovorio lakonski, pa da, očigledno ste vi u pravu. I tad sam odlučio prosto da ne gubim ja vrijeme sa prijavama prijetnji i da to je znači godinu i po dana.